Angku lagi punya kasihan tu. Dia urang raya lagi nyo tu tahu-tahu tu gede. Mesti draw hana tu yak jinguk tu. Dak nak tak boleh kuih 10 ribu tu mengki. Nyo dah nak jak tanyo bak cara tu. Hana peng tu. Bicara pitai jak keno. Hana tak tung fikir pi kaku lagi yo aju. Pekal mak tahu-tahu ni. Hai buku pakon le. Ka urang raya ka dua urang raya di. Mesti draw cara tu hana du bulai hidung kanging. Mahan sedih tu kanging merita juga tanya udip tu kasihan. Penede mai kadang ia geron. Kejut ya. Kok bro akai ni? Siapa pegah mamak bro akai? Mama bilang Jeh lah film bocah uronyo kon film. Nyo bik-bik nyo lah film acting yan. tu mak. Lompi hana berhojak lo dia. Punya na. Lo hana batin lo atai lo pegang. Rah, Pernah pegang ada je. Lebih juga yang berkahwin dan nambah. Lo dia je puja mak manyo siat, mak dia siat. Jadi le dia nya sabar tau mak. Kira tak lebih dah. Sebelum lebih. rumah kah ada khabar bocah bro raya ka pu emosi lu ka. Tapi ke ka bang lemah ke ka senang raya udep le. Nyan ayah kum nyugum kali lain ka hame ge ule hai.